сартарош хонда. Хуб дарунаша мебинем, медурем ки мардум чихел мусари одамоя рушд расидан ва ҳунари тоҷикӣ дар амрико. ин ҷое ки сара мешавад. ин вақто барои муштариҳо об гирифта мемонанд ки ташна шуде аз яхдон бояд оба гиред. чой, кофе, чизе хоҳед ҳаст. як соат қариб пас кардем. Окей, як соат, яъне ки бе найранг бе кред. агар касе хоҳиш дошта бошад аз дигар штатҳо боше, агар омадед гузар кунед, як бор дуре мусара пас кара бинед. ин албатта реклама нест, ин аз ҳамчай меҳбасту ба хотири устои хуб будан, яъне мутахассиси хуб аст. хоб шаҳр будан монанд шудем ё не? шаҳр будани мо гузашт вақт рafтаст. салом алайкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. дар шаҳри филаделфия ҳастам, яке аз сартарошхонаҳои тоҷикӣ, яъне опнет англисӣ ва барбершоп нависагӣ аст. тарҷумаша ҳама медонад ки сартарошхона. хуб дарунаша мебинем, медурем ки мардум чихел мусари одамоя рушд расидан ва ҳунари тоҷикӣ дар амрико чӣ гуна ҳаст. хуб меравем. регуляриш ҳамин оддӣ аст. оддиш $20. баъд агар шампу қатӣ кунад бо $5 илова мешавад. ба чарху хайркат бо 20, сениориш ҳамин бо ягон намуди дигар шаст. хуб шей страт агар ришотунам гирад $25. баъд бо $10 дигар илова мешавад. яъне ки агар оддӣ кара гӯем $20, ин ҳамон мусари ки асli оддӣ аст. яъне ки ягон кори дизайнӣ зиёд намекунад. агар ин $5, $10 ино пайвасти кунад ё риштона дуруст мекунад ё ягон чизи дига мешавад, яъне ороиши ҳар гуна. инам болоя нигоҳ кун. ба ҳамон намудо ҳар як касе ки омад муштарӣ ҳамон интихоб мекунад. ин ҷое ки сара мешавад. дар маҷмӯъ агар гире шароити хуб дорад. омад истифода намуд тайёрӣ. ин вақто барои муштариҳо об гирифта мемонанд ки ташна шуде аз яхдон бояд оба гиред. чой, кофе, чизе хоҳед ҳаст. як котии мусор. тамоми намуди ба қавли худмо причёска.
حسابیا کی سر تراشانش کنه شوف بچه را مردی میدانش کنه خوردن و خوابی بغلیا چه بس شعری جیان و پیدانش کنه شعری جیان و پیدانش کنه یاری سرتراش به سرتراش سری شو بچه را باقی سرتراش سرتراش به سرتراش سری شو بچه را باقی سرتراش همه جورایی جان تویت مبارک باشده سری شو بچه را باقی سرتراش خطارک باشده سری شوق بچه را پاویزه تراش اخوی امیدجونه که مشرف است فرستادن همین صاحبی همین سرتراش خونه از سال 94 کارشان شروع کرده است. اول از سمرقند بعدا هجرت کردگی مسکو تا مسکو 10 سال بعدا نیویورک این 8 سال میشه که میگن در همونجا مشرف است میکنیم و نیویورک بعد نیویورک فیلادلفیا یعنی از نیویورک فیلادلفیا اومده یعنی بینوی گرفته علاقه خونه شده است سرتراش خونه یعنی مقصد چی است؟ مقصد این که همین مردک مهنت کرده است چقدر سال مهنت کرده است و همون نیت‌های خودش رسیده است یعنی هر نفری که مثلا جهد و تلاش میکند و فرق نداره که در وطن است یا بیرون از وطن است و همین کار نویل میشه موفق میشه. امید میکنیم که توجیک هر کجای نرفته باشد چنین یک شخصی صاحب تجربه باشد و یک کسب همیشه برای خود داشته باشد چون میگن 40 هنر برای یک مرد کم است بگذار 40 هنر نه 100 هنر داشته باشد که همیشه باشه